Ao miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo. Novio, miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba ao vloe. Ao jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Ao miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vloe. Ao miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo Jokato, jojo, nya, 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 dalaya suraba. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato jojo nya 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 dalaya suraba. Jokato jojo nya nya nya. Ao miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo. Novio miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo. Ao miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Novio miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Ao jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Ao miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Ao miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Ao miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Novio miglena bosanuba ao vlo novio. Miglena satanaba ao vlo. Ao Ago nami. Miedogba nami efia cho Siana Media. Mie ekwebe mashama. Mie teremianchi efia ta akpanami. Ta malafia kle da enyo. Miafe français be nyalaga ta nyalafia alabe mayo cho nufia ilayo cho University of Education Winneba oga gagara miadom pi ta mialafia ta danyo lakio lagbowe ma dog bana miapa tuji no lao kata miawe zon miawe bana dawagelo mi biam ke ave jeje nami akpe yo akpe danyo akpe ta abala mionto mianyana miefongcho miafe wonang strong bagbe
alebe mie egblebe ehia be egbe ometon yike odona le venyigba dzi yike nye evegbe English gbe kple France gbe ne wano wɔnawo dzi ta abala miekpe na France tɔ hã le mia dome ta afi ne miaƒe nufialawo ɔge ɖe mia dome mia ase enyavi aɖewo eŋuvi aɖewo ŋkɔ yike woyɔna ɖe ʋegbe me yike hafi wogayɔna wo hã ɖe English gbe me kple France gbe me ta miaze nuyi aɖe abe nenye be wobe eŋuŋlɔti alo pen yike mele ɖe asi le afi ya wokɔna ŋlɔna ŋua ne miekpɔ ma nuŋlɔti wokɔna ŋlɔna ŋua woyɔnɛ ɖe English gbe me be pen ta daa nyo meɖeku leke woyɔnɛ ɖe France gbe me stylo comme on les mi gbɔna be bic stylo I see ta bic yo akpe ke leke wogblɔna be lo stylo mekpe be tama aɖe wokɔna lo aɖe kɔ kpena ɖe ŋkɔa nyemenɔ gɔme sem o nyemese fi ma nye wogblɔna be wokɔna le kɔ kpena ɖe ŋkɔ le edona ŋgɔ ne styloa ta le ma ɖe ŋki wonye nya ɖo mekpɔnɛ abe wobena le stylo ma ene ɖe leke nyeme si nene kpɔ wa pronounce leke ne si kpɔ ne makpɔ be nu ka dzi be agblɔ hã wogblɔna be le stylo nyemenya wogblɔna be nka le le stylo le ma ele abe nyemenya ewɔna ma be bi meɖo nuyɔyɔ nenema le ʋegbe me ne mateŋ abe the pen le ma ekpea the pen le stylo okay ta vi afi ma se gɔme nie ta le stylo nyemenya leke mi yɔna le ma alo de ma le ʋegbe me okay onye be Dr. Dogbe kple yiƒe nufialawo gbɔna ta ana le woyɔnɛ elabe menya be France gbe mawo be ŋusia ŋua ŋutsu kple nyɔnu wonye ta exactly abe le kple la enu yiwo ke ɖo connotation feminine ewo zana la na wo eye wodo connotation male wozana le na wo alo ne ɖeka nenye ni aɖo connotation feminine wola be une nenye ɖeka yɔm wola abe une la mango for example mangoa mi gblɔ be mango wola gblɔ be nenye mango ɖeka wola be une mango ke fia bena nanya be manga eɖo connotation enye feminine nyemenya culturally nyemenya nka gbɔ yo tso yo be enua ɖo connotation ma be wa sound like ma gblɔ female something attached to that okay yo akpe no ta mi da akpe ne miaƒe France nufiala gã anyona tapipia miaƒe nufiala gã Dr. Emmanuel Dogbe kple yiƒe kpeɖeŋutɔwo tso University of Education Winneba wogbɔna gege ɖe mia dome ta wova ɖo ta wowoe nye ya
Yo Tamiawezo, Dr. Dogbe, Awesome. if Yo, mi zora miang. yo Akwe. yo take Miawezo ke mia ade mia do ko ba machia manya Dr. Dogbe take if pedento omove afanovia kple afatovia mia de mia do kui nu afia mia pe nukpola kple nyaselawa. Go to the beginning. Akwe, ngkonye Dr. Emmanuel Dogbe. Anye le besopanu le University of Education we ni ba le Ghana la Jumako. Miedo afagbana mi na ba fa kata ma rakama dogo ko. Ta fa na siana TV se la kata ple afaturo la kata adojo na mi ba mi ga dogo le agba fa ngakama. Akachacha kple mi adefu vie yena bana mechi magbele mian afanobi akele nya hajia yenya afanobi afi atufi ye afo yenya afo nukunu wakata wenya service personnel le departmenta kafi haha vireta matin le mia doma no gagba ta mia baba mia ga ya fonso soji reire ya doma chuchureba da kuhira ka barota ta miedo afagbana miaka ye miedo ndi do wale plefina amasia maikele alo aika sena tv ko miedo banami miawele adoga miawele aturuga egba mi be mia sho mi un so dicho aleke wo fonu egboy lan hu pa pajia yesa na happy na fun goma se na no sia mi braba e wonyagbe anya eke goma se la le goma mi braba nyagbe amaro be sentence le english goma goma se vovo le shi ye amade akpa vovo ma la tuturo papaji ple le do papaji le tuturo afia be hu kata fofu hafi ne wonya alo na gonya goma se na no shi miestro ba yibe le nya goma le gbema anya do le wonya amo fanko anya do le anya enlao khevio fanko ye anya do ho le wonya ale ke mi kona na nchi e ke mi buna bonya nya do nyawo anya do le o fiana le kana na pono no mala lo to na shi ananaji e ke mi buna ba nusia ekame wonya nyawo ta le gbema ple le gbema blo kata ma anya shi anya ma da habu ma mese Dr. Wanyo ple to no un foncho français nya la le do le ple to mo anya wonya le français gbema yo zanao anya do le o no do kushi ngoma se no na shi ado le a je bo che ka kule nya do ta gba mi so chu le ka nya o cha ka kule o ni o ye ngoma se no na o shi ya ngwe mi nkula ga do gba ta gba mi nkula ga do nwi kimi na ba nya anya gba nya gba a le hama la tutulu nwa mi ha ma to ali e ke o na ba enya populia adalinya ploha ye dalinya planya ta fi mun so na wonwa yo mi ala nkuda nwi ka nyagba populinya ya nwe mi nkula gado chofi ma nya le ka nyagba populi wana tuna alo le ka nyawo fo zona nyagba populi mi gbana mi on foga chunkwi le kwi ye mi a chopo da nwa do akono wonchi do wome mi akono wonchi kome ta ma ashlega jantina akono bi afi ayeke wa klamito no ke nyangba populinya wa klamito me akpana mi yono anobio be gama suna muso ya ekovi amayoka sebagbe nya bagbe khala wowe atenwa adevile muso ma nwie wu
ga ke me yo kata jibe yo so ba ha no le mi afa gbesen ko mi le anya do ma de ga ko jira no nya o blon ko la o ha o go ma sege akpana ma shiamu Akpe. Yo akpe ke abale si ke miaƒe nunɔla gblẽ va yina efia mi gage ɖe mia dzi hena miaƒe nusɔsrɔ̃ ƒe gɔmedzedze. Ke miadze gɔme ale ŋku ɖe nu si nyagbe nye aleke wotua nyagbe ɖo le eʋegbe me la. Ke hafi miadze nyagba ƒe nusɔsrɔ̃ gɔmea, mi lé ŋku ɖe nyaha ŋu va yi. Ye mikpɔ nyaha ɖo abe ŋkɔnya, dɔwɔnya kple bubuawo hã ene. Ta le goya ma, mi gakpɔ ale yi ke miate ŋu akɔ nyahamenya ƒomevi aƒo ƒu akɔ wo nyagbe le egbea ƒe nusɔsrɔ̃ me. Ke ne mi be nyagbe gbadza kɔa, miagblɔ be enye nyahawo ƒe ƒuƒoƒo si gɔmesese le. Ta ne mi be nyaha ƒe ƒuƒoƒo si gɔmesese le, efia be ne ame aɖe gblɔe alo ame aɖe ŋlɔe da ɖia, ate ŋu ase susu yi ke ame dzi be aɖe ɖe go agblɔ, ate ŋu ase gɔme. Ta le nyagbe ƒe akpa dzia, mi gblɔna be susu de blibo le esi. Zi geɖe hã miakpɔ be nuwɔƒe menɔla kple dɔwɔƒe menɔla hã nɔa nyagbe si. Ke ne mi be miagblɔ miaƒo ŋu tso nuwɔƒe menɔla kple dɔwɔƒe menɔlawo ŋu le nyagbe ma, miagblɔ be nuwɔla li ye nuwɔƒe kple dɔwɔƒe le nyagbe si yi ke yevuwo ɖe ŋkɔ na be subject and predicate. Miakɔ yi edzi hã, nyagbea ate ŋu anɔ ŋɔŋlɔ alo ŋuƒome. Miate ŋlɔ nyagbe da ɖi. Miate ŋu agagblɔe le miaƒe ŋuƒome hã. Ye zi geɖea le miaƒe ŋuƒoƒo ma, mizãna nyagba kɔ ɖena miaƒe seselelãmewo kɔ fiana amewo le go geɖe me. Ate ŋu anye me dzidzɔ kpɔm, ta me dzi be maze nyagbe agblɔe na ame aɖe aɖe nye dzidzɔkpɔkpɔ fia ama alo mele vevesese teteɖeanyi mo me. Ke le goma me hã megblɔ ge akɔ afia ama be ye seselelãme le ɖe goa ye nye esia. Akɔ yi edzia, mialé ŋku ɖe nyagbe kpokpli nyagbe ƒe hawo ŋu gbadza ko. Ne mi be nyagbea ele ha gã aɖe me gake le zã ya ƒe nusɔsrɔ̃ ma, mialé ŋku ɖe nyagbe ƒe ha yi ke woɖe ŋkɔ na be nyagbe kpokpli ko ŋu, togbɔ be ehawo li vovovo hã. Ta ne mikpɔ miaƒe kpea dzia, miakpɔ be wobe nyagbe kpokpli yi ke wogayɔna be simple sentence. Ye vevelia nye nyagbe kplanya yi ke nye complex sentence kple mamlɛtɔe nye nyagbe kpokpli compound sentence. Gake efia ƒe nusɔsrɔ̃a, mitu ge ɖe nyagbe kpokpli ko dzi. Ta miazɔ ɖe ŋgɔ ne mialé ŋku ɖe nu si nyagbe kpokplia nye meka ŋuti. Ke ame sia ame hã na akpe ta enyo be ne eɖe enyawo me ale be miekpe be eŋlɔe ɖe English me hã. So we have the English names for these various items here. So nyagbe kpokpli a simple sentence, nyagbe kplanya complex sentence, nyagbe kpokpli compound sentence. Ale be abe ale amo biana obe français hã dze be wogblɔ. Enya ya ta ma ne mɔkpɔkpɔ miaƒe français nunyala gã da enyo ne wòa ayo nuyiwometɔ ya le afia woƒe ŋkɔ ɖe français gbe me na mi. Akpe na nukua Maraku ewame eve ko mete le mele nyagbe kpokpli ke nye simple sentence enye une phrase simple. Mele nyagbe kplanya, menya ne kplanya yo. Kplanya enye complex, enye phrase abe complex ma o chon aten yo abe complex abe composé okay. Abe akɔ simple ame eve akɔ chia
akɔ nyagbe ɖeka kema le composé ma. Ke gbadza yi koe nyeme se eme ɖe ɖo nyagbe gbadza. Nyeme katsi anyi me kwa one agati agble na ma. Yo. Merko akpe le vegbema nyagbe ƒoƒli ike nye simple sentence, nyagbe kplanya, complex sentence kple nyagbe ƒoƒli ike nye compound sentence. Vɔ egbe ƒoƒlitɔ ŋuti ko mi ŋku le ge ɖo le nsɔsrɔ̃ me. Okay, akpe. Yo, ke abale da enyi ogble na obebe oyona sentence the French be member phrase. Yema. Phrase. Meroko e phrase, win phrase nye nyagbe a. Ike na gblɔ ko na wate asem ni gblɔ ne la. Okay, akpe. Yo, ke Meroko ya yiji Yo, azɔ miale ŋku ɖe nu si miyɔna be nyagbe kple nyagbe ƒoƒli la ŋuti ta mesiame nanɔ to dzi ena numeɖeɖeawo sese. Yo, ta ne mi be nyagbe ƒoƒlia ele tutuɖo aɖe me eye dzesidenu aɖe hã le esi ta ne ele ale gbegbe be ne mi kpɔ eƒe tutuɖo kple dzesidenua kɔa eyi ga ɖe nyagbe ƒe ha si wònye la atsɔ fia mi. Ta zi geɖea nuwɔla ɖeka alo wu ɖeka nɔna eme, nuwɔla ɖeka alo wu eve. Ta mi le nyagba ɖo ma mi kpɔ be Kofi kple Ama, Kofi kple Sela. Ta nu be nuwɔla enye ame yi ke le dɔ wɔm yi ke le nuwɔna ɖem fiafiam le nyagbe me. Dzigera mi kpɔnɛ le nyagbe me Kofi yi suku, ame ke yi suku Kofi. Ta le goma ma Kofi va nye miaƒe nuwɔla le nyagbe ma me. Azɔa le nyagbe ɖe sia ɖe ma ehiã be dɔwɔnya nanɔ eme hafi eƒe gɔmesese blibo naɖe go. Gake le nyagbe ƒoƒli ma dɔwɔnya ɖeka ikoe nɔna eme na mi. Ta ne mi le ŋku ɖe ne mi be dɔwɔnya enye enya yi ke le nuwɔna ɖem fiafiam. Abale yi ke mi le ŋku ɖe ŋu le miaƒe nusɔsrɔ̃ si va yi la me. Ta nyagbe gbãtɔ yi ke mewɔ be Kofi yi sukua, miakpɔ be dɔwɔnya yi ke le afi ma si gɔmesesea ɖem ɖe go na mi nye yi. Vɔ do ŋgɔ mi kpɔ nuwɔla va yi Kofi be ye nane wɔm na mi le nyagbea me gake dɔwɔnya ye nye yi. Azɔ dɔwɔnya ɖeka ɖewo hã wonɔ wo ɖokui si gake gɔmesese nɔna wo si. Le kpɔɖeŋu me va. Ne me be va egase nya yi ke me be magblɔ no gɔme. Nuwɔla kple kpɔtɔewo bo le afi ma o gake wole ayemenuwɔla li ke miagblɔ be implied sentence yi ke nuwɔla li gake broko me dzedzem be mi kpɔkpɔ mo ta le ƒe gbe ma dɔwɔnya ɖewo te nɔna wo ɖokui si woha gɔmesese blibo evana na mi. Ke miagagblɔ be fidola hã nɔa nyagbe ƒoƒli si. Le miaƒe nusɔsrɔ̃ ɖewo va yi ma mi le ŋku ɖe ŋu be fidola le nyagbe ma zi geɖe ne mi zã dɔwɔnya ɖewoa eƒe gɔmesese mete dena go. Dza mi ko nya kui aɖe kɔ kpe ɖe enya ŋu hafi eƒe gɔmesese te dena go. Le kpɔɖeŋu me ne me be Kofi ɖa. Ame aɖe nye bia ge be nuke Kofi ɖa. Ta le go ya ma ehiã be ma Kofi do ŋkɔnya ve kple susu be eƒe gɔmesese nade blibo. Ta miagblɔ be Kofi ɖa nu alo Kofi ɖa akplẽ, Kofi yi suku le go ya me. Ta miayi ɖe edzi miale ŋku ɖe enya aɖewo miale ŋku ɖe dɔwɔnya aɖewo ŋu le nyagbe me miadze gbagba ti kpɔ ne miakoe kɔ wɔ nyagbe aɖewoe. Ta le miaƒe ekpea dzia mi kpɔ be dɔwɔnya aɖewo abe nya, va, dzo, kplɔ, ƒle, ŋlɔ,
nglo, no, no, mlɔ, klɔ kple bubuawo. Ta míti kpɔ be míaɖe wo gɔme ɖe míaƒe Englishigba me. Ta míkpɔ be to come, to go, to wash, to sweep, to jump, to drink kple bubuawo. Ta míati kpɔ be míakɔ ɖewo míakɔ tu nyagbe kpokpli ɖo dɔwɔnya ya ƒomevi míati kpɔ akɔ wɔ nyagbe aɖewoe kpɔ be gɔmesese evavam hã. Ta ne míko Yo. va ɖeɖea gɔme le nyagbea me. Va. Ta ne míyi ɖe míaƒe ekpea dzia míakpɔ be ame aɖe le afi ma atsi wɔm ɖe enya dzi na mi va. Eɖo mízãna dzesiwo le ŋuƒome hã kɔ eɖea míaƒe ŋuƒo. Ta ame aɖe ate ŋu akpɔ me ŋuƒo ge na o. Egblɔ no ewɔ aleke nu. Efia be va. Va. Ta míkpɔ ama va, sena va, yawo va kple kpɔtɔewo. Míate ŋu awɔ nyagbe bubuawo hã. Ta ne ame aɖe ate ŋu ati kpɔ akɔ nyagbea da ɖe míaƒe dzeɖoƒea na mí hã míayi dzi. Yo, Míate ŋu nuwɔla hã kɔ kpe ɖe ŋu be nyagbe. Yo, akpe kaka enyo be mie esro nguyao ta nyagbe kpokplio alo simple sentences. Ye alafia ta miekpo ifa gomededo, or you can actually see the meaning of some of these words in English. I think they are written by line. So yeah, so the first line you have Joe to come. Then you have so these are examples. So you have different items that are here. So now we are going through a few of the items. So for example, if you take va, so va means come. Va is come. Daño mayana ata anami français beme nyao va. So va is come. So in French, va come is what? Français be ama va. Ama viens. Viens ici. Magnifique. Va fia. Viens ici. Viens ici. Français gba use hazana va voa ke fia be na joe hello opposite na miatoa. Okay. Yeah. Viens Va. ici. Intonation na kwe va fia be jo. Viens. Va. Le Frenchman. Akbe. Va. Ama viens, Sena viens, Yao viens ici. Okay. Akbe. Akbe daño for the French. Have va, which is come in English. Vien in French. Vien. Viens, va. Yo. Akbe. Yo. Ta nufiala reku gaiji. Marco, vraiment le Frenchman, un verbe. On a un verbe d'action. If you have a sia, a one another coco. Action verb. Yeah, action. It take action. Verbe d'action. Okay. But in English too, is the same. Action verb. So we say action verb. So the va, you have to do a certain action. So if somebody come, that person is asking you to do something, or in every va means that you have to really do that. Okay, thank you, Mercy. Joe is a noun. No. Le nom. It's a noun. Le Frenchman, Joe, noun. No.
Et vient is a verb. Akpe. Akpe. Merci beaucoup. Dio. Ta mad Nufialaga Miracle Gigi. Yo, akpe ɖe ŋume ɖeɖea ta. Ke míayi edzi míale ŋku ɖe dɔwɔnya bubu si nye dzo la ŋuti. Ta ne míkpɔ míaƒe kpea dzia, míkpɔ be nyagbe gbãtɔ yi ke le afi ma nye edzo. Ema le afi ma ŋkɔteƒe nɔnyae míyɔnɛ le ʋegbe me. English yawo gaɖe ŋkɔ nɛ be pronoun. Ta ɣe aɖewo yi le ʋegbe ma mízãna ŋkɔteƒe nɔnya. Ne mídzi be míayɔ ame ya tututu ŋuawo ƒe ŋkɔa, mízãna ŋkɔteƒe nɔnya kɔ ɖolina eƒe ŋkɔ ŋutɔ. Ta míkpɔ edzo. Evelia yi ke le afi ma nye amadzo. Fifia míama ƒe ŋkɔ zãm azɔ. Ta amadzo. Nyagbe tɔtɔlia yi ke míakpɔe nye ɖeviawo dzo. Le míaƒe ŋumeɖeɖea ma mígblɔ be zi geɖea le nyagbe kpokpli ma míate ŋu akɔ dɔwɔnya kple ŋkɔnya ko wòatu nyagbe kpokpli ɖo na mí. Gake le gowo katã ma dɔwɔnya ɖeka ko nye gɔ la. Vɔa míate ŋu akpɔ ŋkɔnya wòanye wɔme eve alo ɖeka. Vɔ yi katã natu nyagbe kpokpli ɖo. Ta eƒe kpɔɖeŋu ɖeka ya míkpɔ le nyagbe yiwo ke le afia me. Ke míayi edzi míagakpɔ dɔwɔnya. Akpe Nufiala. Thank you, teacher. So, just to translate this briefly into English, the teacher was talking about simple sentences. So, the title here says Nyagbe Populi for Bodenu. Just to translate this into English, that says simple sentences, examples of simple sentences. So Nyagbe is sentence, Populi is simple or short, and Podenu example. So Podenu is example, and Podenu is the plural form of example. So Podenu. So what the teacher also said is that Joe means go. So this is still an action verb, right? So it's just like va. So va, which is come. Joe is go, which is an action verb as well. So what you have there below, so the first one in the blue, you have Ejo, or he's gone. Ejo. And then you can also say Amajo. So Amma is a person, the name of a person. So Amma left, or Amma is gone. Then the next one, you have the Viaojo, which is the children. The V is child. So the Viaojo. So the children are gone. Let me hand it over to our French teacher. Yeah, merci beaucoup pour la phrase Ejo. Le problème ama au replace ama kple so le pronom en français elle est partie, ou bien elle est partie. Ejo vient au replace ama kpakple Ejo, elle est partie. Devia ojo eyo nye bo sugbota, c'est pluriel. On dit ils sont partis, les enfants sont partis. Akpe. Yo, merci beaucoup. Akpe. Nufiala Miracle Yiji. Yo, akpe. Ke míayi edzi kple dɔwɔnya bubu.
Ta donya ike miale nkudo le nyagbe ya menye kplo. Le nyenume dede ike me wɔ va yi ma megblɔ be dɔwɔnya ɖewo lia ne mi zã wo le nyagbe me ye mi kɔ fidoŋkɔnya kpe ɖe wo ŋua gɔmesesea medena blibo o. Ta le ne mi be fafa kplɔ ame aɖe abia be kplɔ ŋka gake ne mi va kɔ nu alo kplɔ anyigba tsɔ kpe ɖe ŋkɔa gɔmesese blibo la dena go. Alo miagblɔ be fafa kplɔ xɔme, fafa kplɔ xɔxɔnu. Ta le nyagbe ya ma mikpɔ fafa kplɔ nu. Miaƒe nɔnɔmetata hã ɖi fia dada ɖe xɔxɔnu kplɔm na mi. Ta nyagbe kpokpli ƒe kpɔɖeŋu ɖeka enye ya. Miayi edzi miakpɔ dɔwɔnya bubu si nye dzra. Yeah, miracle afimi the drajia no feel like ta mother kaya goma ta so the teacher was saying that as you can see in the image, you can see that the lady is sweeping the grounds. So the word here for sweep is plow. Which is the KPL with the inverted C. So that is the word for plow, for sweep in English. So this just means plow. So Fafa is the name of the lady here. And what she's doing is that she's sweeping or she's plowing the place. So I just wanted to translate that into English for those who do not understand the word fully. So we have our French Madame here. So Madame Français, merci. Fafa kplɔnu, en français fafa balai. Fafa balai. Fafa ballet. Ballet is sweep. So ballet is sweep. Elle est present. If you have elle est in action. Elle zere kaima. Elle ballet. Okay. Ballet is polo. For example, ojaba abali nu fiala gbele aba ojaba akonu dare nu afina akpoba action ma wo mo amialele nu adia esop akpele enya ya glomula evo afrent ya no be fafa balea right away I may understand me yana na gna kokpere nwa fi anya be enu popolo glomula. Okay, appel. Merci beaucoup, madame. Yo, que miega troy de miape evegbe no fiala bo ta I miracle iji. Yo, after kamia yi miape nyagbe ike kpomi lele kpajila ta nyagba globe afijranu na mi kpɔ nɔnɔmetata ike kpomi la mi akpɔ be amo meve ma le afima nanu le dzi yim mikpɔ sabala tomatoes kple nububu aɖewo le afima ta nyagba gblɔ be afijranu afia enye nyɔnuvi siwo dzi afi ɖagbe ƒe ŋkɔ ta le gomama edɔwɔm abe ŋkɔnya ene ŋkɔnya wonye le nyagbe ma me dzra enye miaƒe dɔwɔnya gake afidra mate ŋu ahe gɔmesese blibo na mi ade go na mi o dza mi kɔ fidoŋkɔnya yike nye nu tsɔ kpe ɖe eŋu hafi gɔmesese bliboa nade go ta afidra nu miagate ŋu aɖɔli nu ma akɔ afidra sabala ta menye ego ɖe sia ɖe me ko alo ɣe sia ɣie miatsɔ nu akɔ da ɖe afima miate ŋu ada ŋkɔnya bubu nu ɖe sia ɖe yike akpe ɖe ŋu be eƒe gɔmesesea nade go la ɖe afima. Yo, akpe nufiala. Thank you, teacher.
So this slide here is just showing what is going on here. So she's saying that Afi, the lady you see in the picture, is selling something. So dra is sell. Dra is to sell. Akpe, thank you. Fifia to français. Merci beaucoup. Dra en français, vendre. Vendre. Afi, comme le nom, vend, l'oignon, sabala. Afi, dra, sabala. Afi, vend, l'oignon. Merci. Akpe. Yo, akpe, merci. Yo, que mi gaide avagbe. Bo, ta nufiala, mareku, iji. Yo. Ta nyagbe bubu si miagale ŋku ɖo la yenye heya mi kpɔkpɔ le miaƒe kpadzi. Ta miale ŋku ɖe nyagbe si nye kafui ƒle akɔɖu. Kafui ƒle akɔɖu. Miaƒe nɔnɔmetatawo, mikpɔ yevu aɖe afi ma wo ŋu ƒlem le akɔɖu, mikpɔ akɔɖu hã ƒe nɔnɔmetata le afi ma. Ta yi hã eŋuƒeƒle ye ma le edzi yim. Ta kafui enye miaƒe ʋegbeŋkɔ dometɔ ɖeka. Ƒle dɔwɔnya, akɔɖu ŋkɔnya. Ta yi hã ekplɔ nyagbe yi ke mikpɔ va yi la ƒe tutuɖola ɖo aduadu nenema. Ta miate ŋu agblɔ be ƒle le afi ma nye to buy something. Ta kafui ƒle akɔɖu. Mikpɔ miaƒe dɔwɔnya, miaƒe ŋkɔnya, miaƒe dɔwɔnya kple ŋkɔnya bubu yi ke dɔ wɔm le fidoƒe le nyagbe sia hã me. Kafui ƒle akɔɖu. Miate ŋu aɖɔli akɔɖu ma le afi ma hã ko ŋu ɖe sia ɖe da ɖi. Kafui ƒle amɔ, kafui ƒle nuŋlɔti, ŋu ɖe sia ɖe, ŋkɔnya ɖe sia ɖe. Miate ŋu akpɔe, miate ŋu ƒle ŋu ɖe sia ɖe. Ta miate ŋu aɖɔli le ʋu ma me hã. Yo, akpe na miaƒe nufiala. Ta mi akpɔ mi le afi ma. What you see to the left. So this is the English version of what she said. So she's saying that the lady there is buying. So to buy is ple. So generally you have the noun, which is or the person. So you have kafui. Kafui is the name of the person. So kafui ple akodu. So meaning that kafui is buying akodu. So kafui, the person you see there, is buying banana. So akodu is banana, ple is buy, and kafui is just a name of a person. So those words there, ple, to buy, and akodu, which is banana. So ple, akodu, buy banana. Or buys. Yo, après que Reco français. Yes, comme vous le voyez, il y a une dame qui est en train d'acheter des bananes. Par exemple, Kafui ple akoru. Kafui achète la banane. Kafui achète la banane. Kafui ple akoru. Merci. Merci. Après, ta achète, it's on a market, ta, manière, a fumo tafle. So buying, yo, après, que, miaga iji, miape nufiala. Yo, akpe miayi edzi. Ta nyagbe bubu si miagale ŋku ɖo la hã nye foli kple aku ŋlɔ agbalẽ. Do ŋgɔ le miaƒe nugɔmeɖeɖea me, migblɔ be
le nyagbe kpokpliwo ƒe nɔnɔme mea alo tutuɖo mea, míate ŋu akpɔ ŋkɔnya ɖeka alo wɔme eve. Ye bubu hã migagblɔ be dɔwɔnya ɖeka koe nɔ eme alo eye migakpɔna fi ɖo ŋkɔnya hã. Ta le nyagbe ya kpɔm mi le afia ma, nyagbea ewɔ ɖe xemawo katã dzi. Míate ŋu akpɔ foli kple aku woanye ŋkɔnya vɔ ame wɔme eve. Ye ma ta le nyagbea ma mikpɔ ŋkɔnya wɔme eve wo dɔ wɔm abe nuwɔla ene alo wonye nuwɔla le míaƒe nyagbe ya me. Ke míale ŋku ɖe míaƒe dɔwɔnya ŋlɔ. Gake abe ale si ke meɖe eme do ŋgɔ be ne mikpɔ dɔwɔnya ɖo kokoko ahiã ne fi ɖo ŋkɔnya, míate ŋu agblɔ be foli kple aku ŋlɔ, evɔ gɔmesesea meli o. Ta mi be foli kple aku ŋlɔ agbalẽ. Foli kple aku ŋlɔ agbalẽ. Foli kple aku ma le afi ma hã, míate ŋu akɔ ɖeviwo akɔ ɖoli foli kple aku ma. Ta míate akpɔ foli kple aku ŋlɔ agbalẽ alo ɖeviawo ŋlɔ agbalẽ. Ta ŋlɔ le afi ma nye to write. Edze na mi le míaƒe nɔnɔmetata hã me. Mikpɔ ɖevi wɔme eve aɖe wolé nuŋlɔti le asi kple agbalẽ le nu ŋlɔm. Ta nyagbe sia míakpɔ numawo katã le eme. Míakpɔ ŋkɔnya, akpɔ dɔwɔnya, akpɔ fido ŋkɔnya hã le esia me. Akpe. Tata wanyo le kadzia. Yo akpe ta afia míaƒe nufiala gblɔm be ebe foli kple aku ŋlɔ agbalẽ. Ta foli and aku, so you can see that play here is actually acting as a conjunction. And I believe folks can guess what the meaning of the play is. So the play there is and, as you rightly guessed. And then nglo is right. While agbanle is just book. Ta akpe yo ta ke miape français to da enyo mereku. Yeah, merci. Kofi foli kple aku ŋlɔ agbalẽ. Foli et aku écrire. Ŋlɔ nye écrire in French. Écrire. Fifia ne miakɔe de enyamea. Foli et aku écrive agbalẽ. Libre. Livre miaglo. Livre elle a be ŋlɔ the whole book ne. Livre nye book. Ke nyonya ne dodokpɔ wɔ mo le yo no ŋlɔ mo alo doko no ŋlɔ ɖe paper dzi gbɔlo ala. Because ale ke ne gble ɖoa ye ne be livre ke fia be it is a whole book o ŋlɔ. Okay.
on agbala alo onunglo écrire sur un papier que fiabe Paper, on papier. on de paper ya diko abe paper bolu ya le boni ya fia écrire sur un papier Sur papier. That sur écrire dans on. So sur is on yeah sur un papier yeah on de on paper. agbala di Okay, I think on de agbala ma be ya le boni ya nene donc un cahier un ya be cahier cahier. Agbalamanya cahier. cahier Agbala. papier Okay. que nenye be wonglo the whole book akama ils ont écrit un livre And que livre. le livre is a whole book So a whole book is wonglo in livre and livre yeah livre. Okay. wa yo nye be de view nya ni mati attribute livre na wo bo e manglo molo que écrire sur un papier Papier. papier Okay. yeah Akpe. yeah merci Yo, no fiala. Maroko paper de like you on paper ko alo like you on it de me. Paper mi aglobe enye agbanle kaki. Agbanle kaki. Piece of paper agbanle kaki. Agbanle kaki. Quel notebook de notebook abaya togbio nene Notebook agbanle. Nunglo gbanle. Mi ayuba nunglo gbanle. Okay. Nunglo gbanle le mi asi agbanle hehlen lita agbanle hehlen mi abenye textbook agbanle hehlen alo storybook. Ayo ke mi onto mi akọ nunglo ti anglo de ma mi aglo benye nunglo gbanle. Kena mi de nunglo gbanle de ka abazu agbanle de di alo agbanle kake. Dio, akpe no fiala. Dɔwɔgbalẽ hã le mía si. Yi me mi wɔ dɔ esu. Okay, akpe. So what she's saying, Yo, what a ke teacher is mía saying yi. in Eve. So what the teacher was saying in Eve is that if you have so the different kinds of book as by our friend teacher to our LA teacher is how do you call the different kinds of books? Because if you have, for example, paper. So paper, as our teacher said in Eve, is agbanle kake. Merakuyema, is that it? Agbanle kake alo agbanle dedi. Agbanle dedi, okay. Yeah. So you are qualifying it. So dedi means that it's paper that is removed. And then you can actually give different names too. So you have Nunglog Banle, then a textbook, for example, Agbanle Keklen. So those names you qualify them depending on what kind of book you have, just like the way it's in English. But what I'm getting is that it looks like in French, you actually have just one name for those books. Unlike the way it is in English and everywhere, where you qualify the kind of book that you have by what that book does. It looks like in French you actually have just one name that is given to them. Is that my understanding, Daniel? in French like elle agbanle elle edo kwisi ala volant papier volant we call it papier agbanle dedi alo kake me agbanle me ke wa ngolo nu la abe eglobe notebook for example kama cahier so French o devil toto agbanle o mo nko yo lo si a no yu e ko na nya ba ye gblomo le ma no be agbanle heklen for example a nye livre
un livre. Agbalema que wanglo nudoa notebook cahier, un cahier. Et n'anye le ici à la feuille. Feuille, merci. Merci. Thank you. Yo, Nufiala, Maraku, Aiji. Yo, akpe. Kamia ijala nkude miakwe nyagbe bubu hang. Nyagbe bubu sim miala nkudo la enye Kofi no chi. Kofi no chi. Kofi no chi. Dale nyagbe si amaha mikpo be Kofi enye ntsuvi si oji. Enye nko si ochana na ntsuvi si oji afidagbe. Ta abale si mikpo afi vai ene. Mia eji miakpo no to drink no chi. Ta mi le nɔnɔmetata ma mikpɔ be ame lé kɔpu tɔŋgbi ɖe asi he enɔ nane nom ta tsie ma le nua me. Kofi no chi. Mikpɔ miaƒe nuwɔla dɔwɔnya kple miaƒe fiɖoŋkɔnya le tutuɖo sia hã me. Kofi no chi. Akpe. Yo, Akpe Nufiala, thank you, teacher. Akpe, thank you. And Nufiala is teacher. So what Nufiala or teacher said is that what you see to your right in the picture, the gentleman, what he's doing is that he's drinking water. So the name of the gentleman is Kofi, and no is what he's doing. So I guess you can see what exactly he's doing. You can guess no. So you can see that no just means drink. So Kofi is drinking. So put it in the proper tense. Kofi is drinking water. Yeah, Kofi is drinking water. Or depending on when this happened, you can construct it and say Kofi drank water. Maybe if this picture was from some time back. Yo, Akpe ta da enyo mereku aglo français gbemeton amia. Yeah, comme vous le voyez, Kofi est en train de boire de l'eau. Kofi no chi. Kofi boit de l'eau. Kofi boit de l'eau. Chi, l'eau. No, boire. Kofi non propre. Kofi non propre, boire de l'eau. Merci. Merci. Ta boire is no, and is the same as drink in English. So French boire, ever no, Yeah. English drink. Okay. Yo, Nufiala. Which drink, yeah. Yo, akpe. Ke miaxɔ dometsotsovi aɖe Enyo. ava. Yo, akpe nami. Akpe na Nufiala. Okata miawo do. Tagba miesrong to. Miesrong English gbe, miesrong Francais gbe, miesrong vegbe. Ta enyo to ta ne mieji ga ala mioge mieda akpe na mesiame yike enami enutsotso alo onami comments about how to proceed. So thanks to everyone who gave us good comments on how to do this. I think a lot of people said that they wanted to have a case where we will be learning these three languages, and we want to get more feedback from our audience. Thank you all for all those comments. So let's just listen to some Agbaja. Here, not Agbaja, it's called Miss Go. I'm not an ever expert, so maybe
Nufiala and others can actually let us know what the meaning of Misego is. I don't know. Maybe they will tell us something about it, the history of this and what this is about. But for now, we'll just take a look or have a listen for those who are listening to us. So we will be back.
My body, but the bottom of the boy. Out of my body, Marote, out of my body, but the bottom of the boy, Marote, Yo, afin nami, mi onto mi kwe, mi pom, mi kwe ba vivim, gake ne mi be mia, a yiji, akpo nguya, egba, menye, egbe mia, nguya nguga ota, ejebe mia, akwe a sede, the former, misegwa, tamye po misegwa, evayi, ta maybe miapa no fiala opon so Kenya misego dudua fike ocho pie konamia na miapa no strong la yo jibe yo ase nike nya misego pie wa sego. Yo, Akpe. Yo, tamaraku misego ade. Afike ocho nke na-ata aglo nwipiade ne miape nukpola okple nyasalawa ne meyo kebo kenye anya kpo ala alo gejibe yokpong chong amagba Yo, kami aglonya via de cho redudu sik mi povai rebubu ya mi achinka kami agbojidi adem tanoba misegwa afiaba mi atogbi osigeda oblana aleji like misegu gomenye wo blego like wo bla aleji ta enye evuore ke jokle evawo le wo pomozozomo onye kan le hu de kai ke evawo mo long le gbo ta no ƒoma ekpɔge be wole atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me ye eha yi ke wodzina le eʋu sia ƒoƒo me hã nye na nuxlɔ̃mí hawo yi ke xlɔ̃ nu mí ku ɖe míaƒe agbenɔnɔ kple bubuwo ŋuti ke misegoa ame yiwo ke monye ehũ siwo woawoe ƒonɛ yi ke míyɔna be aheviwo bubu hã gali woyɔna be hũsego gake hũsego afi ma ame yiwo ke nye hũ siwo woawoe ƒonɛ ne wobe hũ siwo fia be ame yiwo ke woxɔ taflatse trɔ̃subɔsubɔ dzi se wonyi hã nye gbɔgbɔ ɖe yi ke wosubɔna wowo ƒona hũsego yi ke nye yeʋetɔwo gake míawo yi ke mi mele yeʋua me kplio míawo mí ƒona misego abe ale yi ke mía nɔviwo ɖi fia mí le nyi nɔnɔmetata ɖe zɔ yi ke mikpɔ va yi le ame fia Akpe. Yo, Akpe ne fiala. Miaƒe ŋɔtsie ƒe mɔzɔzɔ tso fiagɔkɔlite ŋu katã hã fia na mí ta nye xotu mɔnu aɖe hã na mí. Yo, Akpe ta míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo miese nufiala ƒe numeɖeɖe tso misego to our viewers and our listeners. You've heard just a short description of misego. So misego, according to our teacher, it's a dance that originated from Ngoche, wherever it came from.
And what she said is that this dance is performed on special occasions, actually, and this is actually performed as some sort of mystery. So it involves a lot of mystery, and it has a lot of connotations as well. So there are a lot of aspects that one needs to decipher in one way or another. Yeah, and it was mostly performed by people who belong to Ehun, which is a form of worship still on Everland. So that's what she said. So these are the origins. So it means that it has something to do with ancient dances that were performed in Noche. So, Akpe, thank you. Yo, Marikuke, Aijia. Yo, akpe. Ke miayi dzi míalé ŋku ɖe míaƒe nyagbe kpokpli bubu hã ŋu. Ta míaƒe nyagbe yae nye gblɔ be sela klɔ agba. Sela klɔ agba. Sela nye míaƒe ŋkɔnya. Klɔ gɔme nye to wash or wash. Agba enye nane ƒe ŋkɔ. Nuɖugba. Agba enye nane ke mi ɖuna nu le eme abe ale yi ke wo dzedzem le nɔnɔmetata dzi. Ta le míaƒe eʋuawoa, molɔ̃na fenya o. Dedienɔnɔ, dzadzɛnyenye, enye nu vevi ɖeka nu. Ta zi geɖea wodzina be yewoanɔ dzadzɛnyenye nyuitɔ me abe ale yi ke dada le ɖem mí kpɔkpɔm ene. Ta míkpɔ be ame aɖe le agba klɔm. Míkpɔ woko dzalẽ akutsa kɔ agba klɔm. Ta nɔnɔmetata ya kpɔm mí lea ƒe nyagbe ya le afia. Sela klɔ agba. Sela nye míaƒe nuwɔla. Klɔ nye dɔwɔnya. Agba nye ele fi dom na dɔwɔnya yi ke nye klɔ la. Ta kpuie kɔ sela klɔ agba. Yi nye míaƒe nyagbe ya mi ŋku lém ɖo fia. Yo, Akpe na miaƒe nufiala. So what our teacher just said, nufiala teacher. So I hope folks have learned the word nufiala already, which means teacher. So what she said, let me just translate in English. So you see the action being done there on the left. So she said that always detest dirty lifestyles. They are neat people. So what is being done there is that the person there who she calls Salah is doing something, and you can see what she's doing to some. So now you know that Salah is the name of the person. So now there are two things there. So you have Klo and Agba. So I think you can guess what those words mean. So which one is going to be which? So there are two things happening there. Or you have two things there. You have the washing, and then you have the plates. So which one is going to be which? Can anyone guess? Klo and Agba, which one? Based on how words are constructed. Okay, so you can guess that Klo is wash and Agba will be the plates. So Salah is washing the plates. Yeah. Okay. Yeah, our French expert is excused for a second. So it looks like I can't speak the French very well. So I think we'll come back to the French. But for now, we'll continue with the English. So it's saying that Salah Klo Agba, so Salah washed the place, or Salah is washing the place. So Klo is wash, while Agba is plate. So now you've learned a lot of words. You know what Klo means, which is to wash, and you know Agba, which means plate.
So you can see that, yeah, those are a few items that we have here. So we have our French expert here, so she can probably tell us the meaning of this in Francais or in French. Madota flache magazi gada la kaji mwenye bonyo madota flache c'est la clo agba lave laver is an action verb. Clo. Yeah, ta abale daño miape francais no fiala no bobloma ebe clo is in French, which is, so clo is laver. Yeah, laver. Agba obeya nyemasa fuma ta afi ubona. Yo, ke mi atrogbok pie akpe. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Novio migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Ao vlo ao vlo ao vlo. Ao vlo ao vlo ao vlo. Migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vloe. Ao migre. Yo, akpe mi trogbo ta bala mi ekwe na oba mi no pomcho français afi mi va etovie ta oba mano enya madam be claw enya masea, which is wash in English, ya be mi apa français no fiala be yenye lave ta ba kama kuma saka ke masa agba tota ke yo la fia kwa agla nami obe mi apa no fiala hon trogbo ta yo ta ke brako ayiji na mia yo akpe ke yo nyege yi ya ha church trere mia tamia le nkude nyagbe de kan kuna mia ko fien to seda fia na yicho mamira gbe ike gbona mia gai eji akpe yo akpe ke mi ayiji yo ta nyagbe mle to ike ji mia sidwa mi yopo no matata kwa mi po de tugbivi omove le no matata me wodo awu ele kada si e wa bo no potim ene ta nyagba nto enye nyonuviawo ti po ga kemi po be mi atenwa ga de enyagba bubu ado cho nyagba mama ta minglo do awu mi atakpo nyonuviawo do awu alo nyonuviawo leka da si o alo nane ta ima minglo da fuma vomia globe zigade ha mi wona nonome ya abamia pen lamese nyawo dodo de ngoko monu ade ne tale nyagba ma nyonuviawo odo omnami onye odo omnami abe nkonya ne onye mi apo nkonya le nyagba me ti ta manye do onya afi po nko fi enye fidola le fidomne ti la mi atenwa ga tre mi adoli onye nyonuviawo do awu nkpobo la ododo nyu ademe ole ka hada sile ogumama akpe yo akpe
Thank you. So what we see here, we see the two ladies. So nyonu is lady or woman. So nyonu viao. So viao. So you are qualifying nyonu with viao, which is just saying the ladies or the women, the two women. So the women, nyonu viao, the two young ladies. Via is little. So nyonu viao, or the two girls. The two girls, tipo jump. So the two girls, nyonu viao, which is the girls, tipo. So meaning the jump. So the girls jumped. Do au. They jumped. And do au is to wear clothes. Marco, yemai leka. So leka. So ka is ka. If you are talking about ka, Rope. talking about the rope or the. You are skipping it. Marco. Skipping rope. Yeah, skipping rope. So you're talking about what they are doing. So they are skipping the rope here. So you can see what they are doing. So that's what this is describing here. Yo, ke Marco français, nyawa français to. Marco Adam anamia. Okay. Yo be français to agbonata. Agbonata mia aiji. Yo, take mia panufiala alagbo. Yo ke akpe le mbemiafo fiafo nsoso ta le nsoso ma mi jagbagba ti kpo be mia le nku de do nusi nyagbe kpokpli ke mi ga de nko na le english gbe me be simple sentence la nye ye mi ga ye ji le nku de eƒe tutu do ŋu mi kpo ale si ŋkɔnya dɔwɔnya kple fido ŋkɔnya alo nya bubu aɖewo ƒoa ƒu hehea gɔmesese blibo de go na mi. Ke mi ga yi tso afi ma mi yi edzi le ŋku ɖe dɔwɔnya aɖewo ŋu kple ale si miazã wo le nyagbe me atsɔ ɖe woƒe gɔmesese blibo ɖe goe. Ta le nusɔsrɔ̃ katã ma mi bui be nusrɔ̃la ate ŋu ade dzesi alo azã dɔwɔnya atsɔ tu nyagbe ɖeka alo eve teti ɖo le nusɔsrɔ̃ me. Ta esia nye nu si mi srɔ̃ le fia ya. Ke ne biabia aɖe le ame aɖe sia, ama bia ne miati kpɔ aɖo ŋu hafi miatsɔ fia tɔgble ɖe afia. Yo akpe ne miaƒe nufiala. So the teacher is just saying that today's session, how it went. So she just summarized the entire session, and she is asking our viewers to let her know at this juncture whether there are particular items that they have questions about, or if they have any comments as well, those are welcome. So that's what she's saying, and she's extending that invitation to everyone. And so the floor is now open. Any questions, any comments from anyone? And please make sure you subscribe to our channel if you haven't done so already. Just click the subscribe button or click the like button on Facebook, and comment, like, and share. So if you subscribe to our channel, what happens is that anytime there is a new video from us, or if we have something coming up, you are informed automatically.
automatically, as some say. So we want you to keep coming back to our channel and commenting, sharing, and liking our channel. And as we've always been saying, we like to have comments, we like to have suggestions from everyone. So we are very open because we started this session where we have the 3 languages, the translations. We started this because of questions that we got from members, from all of you. So we thank you for that. And we are asking that you continue to tune in and to provide any comments. At this juncture, Obe, we are the malafia, commenta the malio, alo, enya the malio, for wonder. Amagavi with the nano da fear, ike, equede, strong, bebe, no strong lao, vasuku, or ben banto and a fear. Alabe, egaglo, habe, nyagbe, the blibo, the sia de hua, totojeshi, which means that every sentence, every complete sentence. So nyagbe. So I think you remember our teacher was saying nyagbe is sentence, and you can actually see it in our title for the video. It says nyagbe, or sentence is phrase, if I'm pronouncing that correctly in French. So nyagbe is sentence and it's phrase in French, if my French pronunciation is okay. And so what F4 Wonder Amagavi is saying is that nyagbe the blibo the siade kwa totojesi. So every complete sentence has a full stop, just like what we do in English. I believe it's the same case in French. I can't speak to that because I'm not a French scholar. So, and then he says that he continues to say that kafi akodu. So if you remember that sentence that the teacher introduced, kafi akodu. So you remember where the lady was buying the banana. So the lady called Kafi was buying the banana, or akodu, buys. So I think those are just the comments that we have here. So Lufiala, teacher, over to you. Any last minute comments before we bring the session to a close? Yo, akpe ta dokuma madong se nusron la okata ba waje gbagba azan do nyado alo ba watu nyagbedo ba ochogbe ba wate wa mado na ne wate wa no nyagbe poplo tundo ke azomaga da pe na mesiame ike po po gumele fia ko musosrome ke consider ike gbona ha mi ga si mi amubo wava na mi asron hwegba mi ado hwegba de ngo akpe Yo akpe no mi da akpe no mi apa Nufiala kple Dr. Dogbe ha ikele magba na mi apa Nufiala egba ta akpe ka ke mi apa Nufiala magade do kio Nufia amayo ke mava chogo majejama na wa asanko. yo akpe nkonyenye achufi afi sokpo ke malafi akple fo nukunu alo wonder ple miapo nunola Dr. Emmanuel Dogbe cho University of Education Winneba Ejumaku campus vomiomi nye service to le department alo abonu so fama akpe Yo akpe no Davi achufi mi apa Nufiala akpe kple fo wonder ikele magba fuma yobaye englonwi made tefama alabe afi Dr. Dogbe ayenye etato ne evegbe fiape le university alo sukukoko ike le Ghana le Winneba ike hena vegbe Nufiala kata
ta akpenami yo kafi mi ajoa ma ada akpena mi ape français gbe fiala ha da anyo o fiami français viado ba masanya vida caracado nka ballet plato ikenyan koklo to speak so thank you merci alabe abala mienya na kwashia fa ma siana miewo na takpekpe siana in Council of Every Associations in North America tafagbe tokata le North America alo America kle Canada ofona fu kwashia fa eyi odro na nyama aleke wana vagbe nyigba na chideji ta epayama owogele Texas US state ya yona be Texas afuma okufoge do alebe owone le August fe koshida mamleme ike genade alebe genade September vien ta ne ebe ya va te pere share nela ata agede oji neighbor naji le miape nukpomo makola kpoge te fa kpoge alebe ko atanglonko alebe ohan na vako nwatepe alebe ne miatu bagbe nigba oyi ngo. So basically every year we have Siana Convention, a gathering that brings together everys around the world, especially those in North America, so Canada and the US. This year it's coming off in Texas. So Texas is hosting it this year. You've probably seen a lot of distributions around, a lot of communication going on. So if you're interested, please register. Registration is still in progress. I think you really like it because it's a very big gathering. It happens the last week of August and goes into the first week of September generally. So thank you all for watching us today. I will look forward to seeing you next week, God willing. Miaga adogo. Alabe mieje miada akpana miake miape nufialao. Mienyabe zado le miagbo. So those from Ghana, you can see that there is now 4 hours between US Eastern Time and Ghana time, but you can see the kind of dedication that they have. They are here tonight teaching, so we want to express our sincere gratitude to them. Merci beaucoup. That's all the French I can speak. The French person is not here, so thank you all for coming. Yo, well. Yeah. All right. Yo, bye bye. Ke miaga ado go. Akpe na miaga ta. Yo. Ke yema. Hello, Dr. Adogbe Beya Aglonya there. Afi miajo. Oh, Merkwal. Okay. Merkwal. Yo, akpe ke egbaton ha. Afi amiako sadonya. Ke miaga atogo. Yo. Oh, mi glena bosanu ba, au blo novio. Mi glena satana ba, au blo. Novio, mi glena bosanu ba, au blo novio. Mi glena satana ba, au blo au blo, au blo, au blo au blo, au blo, au blo Mi glena bosanu ba, au blo novio. Mi glena satana ba, au blo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba, au blo novio. Mi glena satana ba, au blo Ao mi glena bosanu ba, au blo novio. Mi glena satana ba, au blo au blo, au blo, au blo
Migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Dalaya suraka. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato, jojo, nya, nya, nya. Dalaya suraka. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ao, migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena